Ande wadoni dunduko midu nga gumeno ni bogura Abraham wogu ono ini henga na adungwa tirani ragan zengu dunuko ku pachiji bawe ngo nine LTS Azande Life Talk Show nang barago ke from no perengo ana fungate kapandete bombiko ani ini henga binjironi agonga ngani duna saka pachigire gwalet aneye ka fratpa apa yuwe gukura boro kinoho na nyame honorable dunga ako na record gukura afugo na durikoyo ngogwa afugo kwa banhe nga tina ka kurangba guboro ye mbeninga honorable ka furafo avruko aniye kasaka rogogu pale aniye kanjera kuti gua pa kwa pekehe dini paidu kwa eda ka pehe na me gufugo kole dini paidu tia mangaha awale rogolingala azande gu uwe pani yangada pa ane ka frach papaha nga gani uli bakumba kuzunbe yonga honorable bangasi Josephu Bakoson wa tabia nga te kwa bibia ni gurogo in naga ko kunjibeko nanja bia sanza anada kanjera kurogoyo na onabena chigoni nga gubiale cha nyawo yen pana durikoyo wakuna meno dungwa bia jeni kwambo bia tini dunuko kene shaki no gule anyane na jino mweno urupelengo ajino na duaro gote ono ukura pai ngogu na ida ajino du patini aniye yenenyi kachidunga me majanga fugolete kambocho bonjiro ya gani uli bakumbaki na nga Samson Masia ko ni biahe tukoyo gulenga kuna asada mwai ka connect network apa nduwenenga gani uli bakumbaki na nanjera kuli broadcasting kenyo na jafu gore uboro nanjera kuli ogwa panna manganera ganze ngudunduko ukenanga Emmanuel Roja gani uli bakumbache dungwa legbo eneri wande kukena dagbalani mena flegbo fuyo onu fusene fo azande tambwa Kama bagura kama ya pronya no boru liko ogoroni kapno kedera na awari sigere gore aina bakere mana lokandwane na bakere mana la karuna na no bakumane na henry na ogani ngoyaba kumana bana nani ni kedera ni sipa agira panike ka fredi pa ogwa panike ka fredi pa ane ka frani wa kaya ogwa borore ka chigawe uchi loko ya pacha na mtumbacha ya anieka frani o uliporo o ulibusesa na kafura chogo pa chada chena sere na frani na barani lupu ina bakari marago kadwanga mnyane so tambahe anika yin au wapai nika mtumbacha tambahe bakari tambahe pa kajali hugume minatna na sene ngaga Christmas na vogana fu limbasaza zande nuko aul poto sende mumiko rebore nuko kada kware me bingolo nte me afanga nonte so mumkin menjenga midwana pati gusa kapani kadwana mana so minejo beroni o mi limo senga Henry Herminio wande wakati tambaya front nduko kinane do sana magia mifugi sana front nduko rogo kwa bado rogo no kwa Bruno bene America yo na Canada yo no weli no kwa para hadron ko tijigdo mbinyo do sidu ba wen podu ka blo ne na kayaha ani sekingo kwa pango na biparani na bipagani raka na bipagani aboro so kachavura dunga solution yo bera kani manje awalete ono fugo chipapa ha nazaka bera boro chipopo kupangame ni gini palimbeni kamanga ha kiboti sulina ni kiboti siro kiboti sio kwa bongo gudutsin so tidwane tineja padule chipopangame ka
ka peka hafrone na ka ani zakilirani no gwa pango guduchini so chidungo gupa ani ka chingida frone pakare tambaye bakara tambaye che azande wogwana mangachale godunduko ana yongo kafra fuchirani te na zongoroni anale magayete ogwa bona biko ona jana ni rogo oni pe frani oni yombo moroni anaida goni sene anatona ha kanya seno oni keken ulia pa frani anaida kenu uli ona birani ni ana agbiri sangare gbote oguroni kenya agumeroni ho azande hono ni poyo adungaro Facebook ya izubo ni kenangba wuli ndu yoyo kurogo YouTube type kike ngupayanga LTS watado and the live talk show ili kebirani live rogo YouTube wana frani anikatona ha na honorable yako honorable ngako ogwa pa pekehe anikajia ha masia anikamanga anajia dundu ko watado guru anikini frachpa ani gen guru bambikana ndo kan kakora kyapa kusayo so anaka gen and then aniki jigini point do yo alimbi anika fresh papa ha aywa masia nikamanga ha guru anikini fresh paha anaido na fresh pona kepa naja Gabriela Hayati kugume na birani Australia yo Yasir David no gwa brodundu ko ne birani Samson masia mnongali ya atali midunga ona sale Said uku loko kuru dwala menga yom wadu 20 fi shahr wahid mtumba volume 2024 I think that's the last neda kalwane ka furani Mkiranga chebole kusachitona aninga bare aninga za ogwa borona jana ni online kasidunga inajia hawenga oki kya message tinga loud and clear so chipupanga nini upanga chinandwandwa nenga ono gu volume kami jete kwali nani so mi mada sijigido so mi nongweka mbise bale kwa meneka kajisa ono sikaja process tipame mwenje nani so minatuna bale sai midunga honorable Saleh Said uku loko kuru dwala menga yom wadu 20 fi shahr wahid 2024 mineda kalwane ka furani aninga bare aninga zande nga gatombura sidu gu fogore meda ka pere mineda kupanga abare jena baydun ko azande ti jena baydun ko wami afurale minga bare nina nga zande ni kurongbo ni vungara nga gatombura sidu gulenga bamtare bo miyare mege ka furani nga vungara nga gatombura na kwa bare nga gatombura sidu gufogore dure ani kparakaha rogo kwa gana forum dunuko ga zande na ga bare mine ya furani we aninga botombo avungara kususu avungara oni jigu sangbalele wenengai minaida kupanga we avungara dungore tiyo ti sungusa kaja kusangbale dure mina furon we tombura kidire furon mi ka pegu sangba du ona ka jala meni basasa rogo abado ni rogo yo rogo gogo na forum du ho sido mina pero ko pazande bam go minaida kupanga azande gegu fogore
na bara ije gu bare du hona ka janga ya terjime funi minatuna na agwando nga avunga ako avungara mimo ino gupanga we avungara ho bero tenga guyo nga ba kumba tekine rukta gude do abara kasha dunga aba kumba ho gupana munga tombora kasi mengote sidu minaka pe history furon gu vurango gu ona tuna sa balere ona ka munga panga wa sidu gu matawa duty foroni ona ka munga panga wa gu matawa mere foroni nga avungara naka gbersa poloni naka gbersa pagbia beroni naka gbersa pawironi naka gbersa patitoroni onuka runotini onaka manga pangawa on pingo sigoni ngari moroni magbera nga avungara zavura kumbo zande ka mangi pa itiya kina avungara zavura kumbo zande ka mangi pa nina yawe kina avungara gbirsimbi oni nindwe rengo du avungara du berisi tombro gupai wona pengawe anima yino gupai yino ngawe atitoroni amaing soroni atitoroni runga furoni tiya furoni we gupagu medu debero na bare singa wale wona karaka kon mengo ya ngawale ya penga furoni te vungora na lo me kawe weda nga bare te bare ina do bare kusai vurutombo vungora na pe ni ngbeni sidu minesono nga vunga urusa ona ginga pa ngba bare ngawe ona ye kongo yo ona ye tirimbomu yo bara penga furonte anya nga bare inungote ka bare pengate bemko a vungara ama gbakule na bare tipa irekisa on bigo pa do awara ngawe ona tuna paisa bare nga ka do bare kusait pa kamanga bia wala kingdom gumatawa du tipoloni sidula mina kagida frondun ko amatawa beroni biama So ani mbonga pwane and then ani kinu second kuchogunga ga mchuwa kwa peka pahale. So kura point kina kuna peche I think ani nga korogo yo. Minika maya guboroka jika join rani minika maya link rogo inanga Facebook and then we keep in here so muna follow kina instruction but amada ka join here muna copy gu link re kini kamanga rogo Google Chrome na open he so kamanje rogo inanga Google search engine chamanga te ile Google Chrome so chinungo gu pardon tambai yeah bakara tambwa ha azande chugona jana ya kolimo konga honorable Said uku Boro iniko nene ka kepai Franit papako anaja Gabriela Hayat Bareku Gume Lucy Nadeyo Janet Nadu
nikine Justin King Mabano Yasir David Nebira nikina boro yembio yo Robert James Bugwa nanya what nada kanyame kufonchiko na nyeke afugo boromu matajenga pate mu yena zere mekita mbira ha kini jogwa pai ngogo nikamanga Samson Masia mamanga link kama ke kadna ni studio no munonoli atalio link irogo pazananga atali munonoli atalio ana pidoro studio azande Honorable Said Uku ogwa pai kurumba koyo chedanga chikurumbo guboro yeye mbaninga honorable anasa de kairi so ogwa burudu frani kumbatayo wa wodu shinazande inason azande na sono sa wuriyo ina so amvroyo no gwa burudu yo kumbatayo ogwa fugo kurumba jiboro na nya limonunga sale Said Uku kini keye na wene taito kamanya hambata kanya honorable ngako gini ngbatu ngeli so onaide ejirani ama ngbalani akura kinjire onaide ani fefko ya kome mina asadaka dego tule kuna furafada kutona hanyawe unafurafa abale na azande oguyo dutombroyo nada kanyame jiboronga sale Saidire mibiko kifuli mofuko nga paraka kududa gbogbo aburone yena parakaro kudagbara nga azande ani ku LTS ane guboronga zande anayame bare nga kina zande nga kina zande wani ka frareme gu dictionary ngaga LTS ana inungo barete ana inungo zandete abudun ko nga zande wogu chadu mwai anara kasa kwa franga kamungia zande yembio yo ezo yo meridio yako wa fraforot kuna frafkino guyo dutombro yo gulenego gupangame paraka boro duchiko guboronga rukumbatayo kini paraka boro mino nzuzu ngati nada ni dubelewe ni rukumbatayo ya kome nai nga vungara ngaga tomboro kachidunga nako nga vungara kuchumwa kuna tuna fugo ane na kungo guboro elisongo nakoya kweli songo ando kate agumane oguroni anasuno noni kinji kachidunga mukinjitoni akwaruna nangi tungali dogude oni ngi tungali kachidunga na jileduna mabara aparango onduka na mabara kamutagu kinjiri he homaimbaroni kovroni mukintona kanji tungali mukintona kana jile na mabara keye na paza chinga gi maybe yibomia unga honorable Sale Said ogwa paka kwa pehembuko ni paranga chitona kakura ngbako chugugana chede ine elisoko chini menede kajigiso ya kome kufura wake na mwayana ana fura kani bombumbali ana tumusa pumbali ya kome tombro dukijiru uye kafura nada kanye nebi makura berani ngogu ko dua Muhammad nayame Muhammad Rasulallah so Sale Said uko Rasul tombro gani pehe avungana niko runo achitoroni aimaingi soron kuruboro wako wale ilisochiko fu guboroza tukwanyame ni dukijiru ngo tombro yako tombro amaingi seyo minungo dodu
kwa fil sane funite mine jo ho kwa ne toni sale said ma kwa fura bangre wagre bango kuna da azande ni page papa nga boro kino naraka ngako ani mafu attention for go pama ida ha alme aneka fura paparo azande ni no tambwa Tambah bagula na tambah ni to groni ne belani awe no groni ke belani gro je le wacha koro I think chama fuda badumwa bro wayaji ni mwa kwa afro Donatona kwa afra kwa donatona wani ngani wakenya mgorona de afra tipa kaina zeda da babo wa bakumana de kapte gupani kaka tamenge kwa boro ano achadani tududu kwa papa yang nada afra roko itu la kwa wale ngame kwa papa pekaha apoyo chinite kulba kumbasale abani isodo kaidaro dunga makunga isofa rote anchigani nasomero wa ko ngo iso anafurisa kukindi ko nani karamba ngo bako but muni panga me momaina bayo wa bolo babula nitanye ngame oba pacha dunga mwenje mukuni tonyo chima busaro mukuni denga me chada mosari katono kamanga ana dia sangbaha wa temu kuma pura oba fugo peke ko ho ni dudu mo beta bo kina ho oba boye mbanga critical thinkers na hiya fugo tika matanya leze deeply kada pino upate mo ho robo mbegin la sala boni kitsa boni wa prako upura robo fugo sanzayo aninga azambe anido robo panga sanzayo nikare senga he kumasenda kindo kumasenga guna kumasenga azambe orobo na ugoko kumaina baraka tise dagba azande na abai bro fogoko kwa afewa kanya wa advice kwa daka pabo ama baraka tise yoko nani pabo ni go pangame borwako ware chaida abo inkoni anasedi kabata sorako ronki orure ane pingote ogonika ibrani na wale ogonika ibrani please ona ke na paona sedi kabata na sorako imeprani ani biko bioni na bendo kumbata kiporodo ogore chana abo ini ko dure duna mira wo tipo onko fugo kwa pele anga fugo da kwa pefabo fugo kwa pekse kwa pefabo Kajabra bungana andoko na bungana andako na zande o mafrone risote ini mai no hongame o pura burkina honi ke birani anwale ni ka support ko ni kan ya no o wa pa pe ko ho rengo kina o wa pa but kuchuma kuni jihe kuchuma kuni pura ana dinga ngawe kufogo yoko na ne ko yana fuga vela iya na fugo kakatise iya na fugo ngaka mu ketret da babo logo paka no songo ini dia bin bonjani kini mboete ibaro tamu ngini gro bani dunga bora mai bani na kani franga ya kani ani kinoko badani kini benga no panama garande de nga azande wala nga bro seni kotore ngame opaya mungani mo ya borona no ani kunani boy achori mboye dule no stongo ka ndo nasa bobana pache na nikino kumbata kufugo peko ngame azande natona gura kucha abrale bora kanga wi pare mingo magi he boro ini ane no ndo hawana ngati
watch that or not, but we better do about me. Tapi yang abro mobil madabacho ni batu ko penga azan ni lo panga azan na pingo panga azan de atau mabro ko sama ko ndo wona ya wo pa na follow history kako pe fa abro ba na me abro mobil mo na tunage mobil mo apa ya mobil mo na azan mobil mo ini na ni pa fa azan de chigre na mo ni na wa ba na mo ni ina mushra da bacho ana kuma yin so azan de na ba ko ne go panga kuma ja abro mobil mo ro ko sa na abro mobil ma ina mama na ka be na ja abro na ko ni para so betul bapak tu boleh nikah na boleh perkati se kwambo no uronia no sumro sa de na gaba jipo koko ai na taraga pas papaya wan kun fora oni yo ke yame kung baka paparo ni oni pangame ona sa ko boleh pai ono kuro ki pare mo kwambo mo to bora ka do boleh ana na ngat mereka boleh kiani tambah ya bakal tambah me afranga ne bangate me ka fani no guri he bonko meta jagu odia te jiji hetne mi ka jaha kana na awara ko ci guri batenga go dimi he honorable nga a divisive honorable kuna paraka abor kwa manga go sinje nga do title ho record nga honorable te munko do ko nga honorable ro go mo brimo mo brimo ne gangba ga ban sangbat nga hate angbat nga ba nu ko do ro yo so kakundu ka fa boro wa kundu ko bombu mo brimo yo ka fra anyenga ka parka boro ya bamiko we kuna puti he sima igonga very clear nga kunga boro na parka boro kwa vadi nga ku play rogo kula jene ka lakin guri nga guji mere sima suru vure nduko ku ma parka zande kik parka gani kindo nga avungara kirubale kisenge azande kirubale kisenge kindo kwa yani avungara ngogu du tomburo yo do gana azande kusayo gulinga kuna paraka azande ngaha kuna paraka kindo dungaha fa tunga brogu ne simangba wa ya no shogre ka fraf ko kujia wenenga na gwa bodu jiko wata gwa bodu na tunga bana paliye wa ngahare ije kusaya gupai na mga rogari ngara nga para ka boro aboro mbuli modu wala asiasini wala na ta da ka para ka boro tipaka promotio so kuna ka promotiko si yo ko thinking mai go recording renga in panga ukna atin unga honorable it's ba ko gubang di bana upaida me fra bele kumbatayo mika jahan bele ngadi Okay. I think dungwa pakina meneka peka kana kuchianga da upamengame pakina mena da kape dunga very sensitive popo gupangame gupanga kutapani kunia ulida ulingako and mene bie ngame being rogo position ngako kudu wogu dulele no gu title nga ulida ulingako tunga pa wogu dulele I don't think chini ruref ko kufulipa wengame kuna fura wada and gini history du hon iniko ho kuna ka manga chikane ka fura wo kanyame umweno pati popo tunduko so kutere timi mine bio kanya giboro dulele propaganda du ko yena because kutumwa mia na wish go mini guru mia bigu audiole
So mi pigu panga aparo ngo vundu wata kuna ta fura kumba taino fura kusayo kwene ngo waliza to dukonite. So tunga pogu dule propaganda dunga ninga kaba emisili kungo dua boroyo na kini point direction ngame none du chado pangame abolo tuna fugoni and then chindu konone. So propaganda nani and minika fura kapika dungwa parti yangadayo. So minaka play ya ina ani tunakajian habele antu continue kajian gini apango kuno kape chipoku munchua ngo kuna peka pa. Onuka manga waka kurara wogo amata wadu biamare. Bamata machi wangawe. Atitoro ninga vungora kusayo. Ye nekizdo na unga aboro, wira aboro. Munasi sana ojia kujene ibiro eti yere barangbaro kusayo. Iti milonga mubi dumo jajba. Gurenga bamata mata wa duty follow ninga vungara yodumbo lini. We mata wa dole. Tombura bakura na bara muza tombura ona fura tipa tombura ona fura tipa tombura dana batka tombura ni a jangari mori wari lonte ona yemba kinari mo tombura gukura abara agba na zande tipa ire kisa ya na gbanga kura tipa ariente ya na gba kura tipa gbegbere pai hori wa yeni hon tombura ya sovra na aba tipo sino agbe dunga ina sovra so tipa kaji arago sitini dunga ako igba kure bem ko kure du na ruksa go bare kashi amanga berewe abale na azande tini gba kure monga vungara mutini kuse ku ngbaronga abale ne ke kiwa go pene mungi garaba mangede viri vungara du na kuse ni ngbeni oni bigu matawale ngaga ba kure ontini yanewe ona do abale kusayo tipaka manga kindo ona ya ma gba kure nga isungusa gurenga we matawa ona warwa ka helugo mashilare biata matawa dure oninga vungara nga butomura borhona history beninga we abutombura ya sovura kuti budwe na bare onu borho inete kazunga monga vungara dutombura ma majago history re mu bese ture muinu kupaya na sovura tini ndwe dure budwa idi kazo garagoti da titombura tombura ai dangate situ ya na sovura tini degbetio na budwe ontini yana mewe bate tombura ona ida ka mwenga budwe zogo ona munga kingdom ona berenga atoro tombura atoro liwa inga moksutu froni atoro tombura na fome fa bare konya ona sovra na bare atoro tombura ida nga froni te bemko ona ida ka baga bateko ona ida ka fu gako potosende fu budue gumatawale ona kama ngawa biama matawa dole ona nenga vungara ya awide wironi nga ba ona idanga yote ona dumi dagbeti ona sogare ona frat wa ona imoran wide wironi wadu mire minasi mangbarate ya kazunga boba dini na jani kina mara pa hon ngbadure tipoloni te ona afura ona tavuroni fere agwa vuroni re kazana kali morogo dunuko awide wironi ona sovra kutiyo
onaka mangawa na ko matawa do biya mane gisana do furon mina ya se furon wiya oni mbuvura dagbatironi na bare munga vungora kama berenga pa kutirido ti bare ya agwa pona pedu ndukore nga bare bare naje kadia goni sende bare naje goni sende kanduna ndukore agwa tungwa gara na mungisa yore wa atitoroni ya sama magia wa point peke ko na wadu ko biya ni watu ligi tayari da sana me abare na azande ya duma boroso weapon kunte ngame azande na abare ya mabakule da batio especially na abunga yata kwa ngame abunga ya abunga magochi okupa gugora go isiri no mangita batombo na budu aida kazo batombo ano chogo pa tombo na sobora no budu chopa ne rupanga budu azo batombo te wala zanda duma na boros nga borosati so go isiri no mena bori ko na ni bite barengwe anikamba kwa expert no go abore ni go isiri no na gubiya mahanga azana da da wurite tagiyo wure so our point to pick on board no kana biya mane kan son kan yara rogo bene ngai wa kun to no fugo ko wala wa ka no fugo ko kwa yawo une ka ko pa azande na ba ano ko gidi mena pa biya ma no wa pa ko ya ka profabo nani ana bingo kinu ko pe ko hone no da baret ko pe no bodu ko go weakness na ga azane no bodu neni go panga me obo ni pe hane la ko message anga ko yona ina woni ko set ni na ni kata ke kasa ne no bodu ko ndo ka tin dunga me ko no go kwa na ka kwa chiko fugo na ne ka pere no ko na ka pe ugo bore panga ga pela ni kipego guni wani aborkini panga ne pela ni ko go boro ugo bere rango kwa sadi na boro aba papere ko no bodu ko le tinawira kuguchana bodu ni kutana bara pasande so cho kwa mina data clarify aborogu no kwa mani please welcome ya kufere wa mimi mambatanga metajango dio tele minaja hawa wa point bibia makuna mwe here anga rogoyo ni uguru he kunga guborongo worried kuna bakale gundera gokoya ugunde ngale silu kwena ninga ole kama ha mbaguje na ninga anade abutombro ene kambo budi abubude ekazo gotombro kef ulinga ba mutapanga ugunde do kokoya nga unity nga zande singa be concern ifko wame mama tano nga kunga bunga divisive kuna ka para cabo so go point nga abubude ne kazo gotombro wai no dunga nga shaja nga hate cha nga hate shaja nga hate linga rogo pa nga hate badin go wepa kunu manga ga azanda ba kule na bare wa raja ngumba expert ini he wenenga abwana ba kule da ba tio kutige ja ti se da ba tio that was something normal sa nga dagba angbat ngate go biata nga
vura a manga dagba tumbro na budwe sipa budwe ale kazo garago sa jangate azanda asonga vura dagba tiote mlenga business claim ko inale badin na waya abalenga uri dawuri azande abal no boin hungo uri dawuri te oguyo kana waduko nako ngazande uri dawuri azande ngako kwa fungo irisofa andoko rate gulenga kuna singa nako kinsenga andoko wa gulenga gulpa nga gubi meragoyo nga konroko gundenga yiki na uyuntinga gazande nga bakari concern ifko tamba group atoni I think wana ka ajin guru I think tinando kina kurogo in a direction isa but gu pointing ngame payado da batitombro no budwe gulenga pamatari bomi and gure ukanyame kuna da ka insert gu pangame gipale chaenga nga giha wala chaenga no gu kura pamede ke no ngame ngame tombro no budwe yanje kina kuwa bakin da watado budwe nanje bakin da tombro kidu ngaga ko big bien so gure go papara me de ke bombe ko on tika yene awle kuli pazo garago watado pazo ga koro then kadunga bakin do nanje budwe then tombro anja ga ko nya kuti be bakin do so wo kupani du ngame bakin na do gaka biakini do kanya a ministers gaka ministers kini fuguni kono ni ndu kausungono ni ndu kusungono what me biro go but me de kay no I may be wrong but me de kay no singa tomburanje bakindo watadu bien du na njako ngogu sana me na de kasana na tamba bakara tamba azande nandu kumbatayo na ja Sangba Honorable Sale Said Oko. Kuna fura wo wuli gude ono kuruboro dungako. Mea danga kapeko gwa paidu ko ngogu peke yohote. Masia ka fukaraga pai foros pogu pamine ini he. Sitarani nge bajimbi. Abatika awuliko. Gubomba te wuliko nanja ezo. Ukini amutiamu monika zoga kumbole. Ukura wuliko nanja wandu. Ukini kijiko kukongo yokunduka zoga guduyo. Kini gurago ngotombro kini asha pahafu tombro. Kuna zoga guduyo. Urago nanja blekeve dunga blekeve nge yembio kini fuhe nga budwe monika duyo raga angbanga ti wandu na budwe pate bombiko chadunga budwe kuborodu bleke budwe dunika dunga overall commander chidu tagbaga paya dutini wandu aide ke imotame ko tiningo budwe guborona bateshi budwe nanja tombro kini voto ho fu bazimikini yame amvurai ngangara go chikote udunaida kanduku blekewe kadunga overall kini duchenga wadwe wo tombro wando mundu anambata yo tombro nikagasa tameko ku blekewe tombro du honorable Sale guli mongo honorable kwa ninga nanite Sale Saidu kwa nyame ya nasovra dagbacho tombro du na gashi tameko nga budwe chipa kundu katuna zogara go blekewe
kuma peka dungu apai yako me inasoga wuli do wuli akaza ni kamanga akaza ni kamanga vuru yoyo awara waidu gupa kuna pe akaza ni kamanga no go vuru nini something like that. Gupa pe kore gupa mina chingi jihe nga shino gukura zande adukina chini ana sona kini jien nga ya okuraza ni kino na manya akaza kuvurwa aboroyo ya na embanga gaza wuli apale munobi kumba munobi dogude nikini nduna nzenzevu no kiyani novuze achika wali kozo dine mwe koyo nga apale watadu inga mina bena ku de gbogbo aboro na manga jingwari bomi kuna sere povuru aboro azande mieda nga chidu nimbaka da paite ani frat papa jiboro nga sale seidile bomi kana afranga ya gbana kuragba kina ko nike yane kini ya kunaru iba waraga afko Boro chede ni duni leader ni rukumbatayo chede iba waraga fumi minongo ngame wo du chede ni nanjerate sanga me Google ini aboro dun ko lize gino pape ki pe fogo na ya inga onareba Google inongo kote mununga ki type ngali moko munke bikina sura mundu na pisha boro uli auro sura yoniku ono mu type ngali moboro dagbalando go Google kanje mo bingote rengo dunga Emmanuel Roja rengo dumuni penga mejibole kuna touch pa mwaka aburo iniko aninga aburo LTS anaso nga aburo anaida azande oni inikoro guru dwale ogwa pa kuna nyame chinga akas kuna jiti rabiam chino yugo paisa miede ka jigiso nani kungo guboro minaida mu bane chugusa madu na bangatani chinduro mukini kandu bangatani ma widunu ko china kpelinga ka wi mukia kanjera wa koto mukini koto kina boro bangi yo belebe batu aboro wa batu agubole dunga sale seiti piapai azande asovura no omuru ka ogrondu mundiriyo ogwambia bio muno bimina ve bimukimeno ngame ya magindo ve povuru jimbiale ngbatu aborowa sale weredu aidanga zele deye dagba aboro ya dagba zane no omuru ya uko ewo sungo ni osungo ngeje abole na zoroni te onu bi ogu shikiri apai kwa iye nani duo gwa kuraro nga ketichende oguroni ni giborole wo Google inongo koya oni kijinga surako batafugi peka pali nyesha na deka masurako ni iniko ka kwandu chijene mubiko mukifusana fuko ya gibole dudule Samson Masia ando kumbatayo aboro wosungo ni osungo cheka agianani ma ona chika uri apa ya cheka ani ni gupai ona apa achigoni anada kitafura anikini gigini apaidu ona pekaha kindness jepete bakare tambaye kunia I wish our council of elders to summon him to the palace to explain tambaye chipopogu pai Chipopogupa kindness jepete na pehere rengodu umenani abatangane bedungu eligbote ajirane nga intellectuals nga gazande ajirane du wale wajipale ne monji
do du dagba zande yo runga ki rebuku giborole bomi ko ragongo ngashi kunika beranga ruruboro dungako sale saidi ngogu boro nada ka sengaro kukini nduki ni mbili buda iya kintona sengaro iya budodu na manjiro boro momundu kumbatayo naga Anaenda next time because mimeno kupanga gipale sidunga anaenda ka furachi papa ulia ibia yata franga tigete so anaenda kajenga songwe ya jana iye ke ka franga so kan franga kubongwe dundu kote iye ngwe ke ka franga so anakandu kumbata na jengo gine apanga kukuna kwa kapeka zo ga kpọrọ wat toro ne sungo na abalị gine pa ya donga tinia mina ese furon nga vungara we sa ondu fo burkanisa ikwel fumbol lo ni tipa diwisa on mungi diwisa zangari ka sumu ina kwa fumbol tipa kwa pati toro na manje mbolo mu pa frontin wehe gudu nga ga kurere menu go wo no ka hilwete bom ko yo ni we ona danga barate ko ni nga bangiro na barate mi mo ino ako ni dinga te ka za va fron we dawa adore ona manga te bom ko si bangiro ke sunye mungodu tipaka kaya fa barawe oningi kutio one binga sunye mungodu ona aida kusayo anyanga were koni yanga we onaka konze fortuna bundu koni yanga onaka kibe bundu ya ona kingo be bundu te onaka kibe kore kungo kaza gumona fortiloti bale mun kpeki be ko bakure anyanga bare dunay mo onaka mga waka heliyo be go mashlan gumashlan nga oni fu bate tombura ya bude kazoga tombura fron nga zalan ya tombura toro tombura fa barewe abale wonru nyiki sidu ona bi pati ngawe abarak gupanga ga kingdom le goni dunga ga zande oni ndete bare on ka duti kingdom te kusul baranga ga tombura kani dunga ti kingdom te tombura narunani tombura rungo no ninga ti tombura te bomgo nete ka bat ona baga bate tombura na go bianga ga goni biare simati sine kpini saha kupame ape fulo na yangenga mina penga wo shama ngade ona ka yino kusa ni soroni ngawe gusunge biare sine ka kpi ti toron nga tombura ko nga zalani beroni kwa wale duna abare bemga abare du runyi ki situmi akin froni we avungala on bingo kupanga we ka kungo zande ki mangi paena ya na avungala aba paena manga ina gbese kerere ma vungala abare na gbese kerere ma avungala aza na gbese kerere ma avungala kina oni ona benga we ni paidu paena gbese rimoro no gure gine ko no songo tinti ya agumerani gupare si anboy ona branga mungo dunga ha sidu mina senolo nga avunga azande adu wese kotore agwangbatunga du wese kotore edungo gin angbatunga du bagu me degbetiro ne yo njange wala oni rogo tiro ni ne yo njange sisa abale mina bere simi ngbatunga onta ila abale du oni rogo tiro ni ne yo kususu agwa zandenga gatombura yo wala vuru wese kotore na bagi na ngbatunga duho mas kinaba sidu
wadu agurani du tombura yo wala wese kotore yo lakadi kuyembe yo ani du ngbatunga do si du wele wana anaka gbera se dagbatrani se gini kapa yesa kura boro idene ka undoni nani kapa yesero nga zande ona bera nga gini ngbatunga do ngaru no nguru wese kotore waka paye tiro nga bare ona be banga gini ngbatunga do ngaru no mata wadu na sakupanga gubera le konu berenga ya sidu wa mi apere agura kina ona jana we agusunge gbeto tonga ka kore si kwa apere wala sunge mungo du mi apere ona asenga ono kusayo ona ida gupale on pe gupale fo gude gufogore dure minaida ona atingi da faza na boydun ko ona jia kusayo ona ida nani kusayo ono badi onima gba kusarat ketir mina da fa ba mina pega ba kena loko pazande tipa kampero ko pabale sa duka doga ko pa dumia pe fo on ngazande ko ni ginga mina fotamba ifro ngaba bengo gupanga we mia bingo go mi wa mietu no ko sungo ba mashakil na me ajanga gupanga we bale duna gwari kanduka tuna paisa zandete bale no sungo ke na ho paina ka roni o kai bia bale tin ze ka gwari se kama gani difo wodo me bale duna fotamba iten fa bale ngawe inye kinaku kai gwari nga kanduka gbata zande aiwa kuredu kure mumbu kure ka gbata bango mata sima kure tini ruforo kumbata mutin dusa sidu abale masero loko pan una kamunga wannan asa hawara abale ma bigu panga we tara onga zande afunga gbegber sina bodungo abale na ya we kai rekinga no berewe ko zo gongara berewete shamanga ko onazo ganga abale berewete bemgo tumbura maida kubaza tunga konzo konga abale ya bemgo onaida ka ona nuka baga abale kusa bati te gudu ona biete tamba ifron ngaba tamba ifron ngaba nga onroga wiri dewironi dun ko foroni taguyo ngazande ya batkay na dewironi nga wiraza idun ko kina foroni hawal me bingo guni na pakana wala ya pe gber pa funite wiri dewiri bolo minga mutake tinga kazunga mashkila namanga hon kina azande za tunga wiri dewira bale namanga difati ando on sigoni nga afunga la wiri dewira no wiri naka manga difati oni won masogo yudun sidu mina pego pa dule floni nga bale nga we on sungu bolon ko on batanga zande ni boro gwari yo kai ka batara musima kore funi tisana kina tisana toro tombura tipago pa nyege ne senti oguni seni watindo atikudwe ni seni sidu agumene agumene nga avungala gupaido ane ona yawe ina dia goni bia abale naja ngo goni bia te jamma bale naja bia nga kazande kamunga pawa bale na lengo beni kaduna gani bia wagwa ngbatunga nga arbo sitini rogo South Sudan de ga bia arbo sitini agbia kaman bale kana rogo ite bibere fa ngate singa ndugu pa kan seana sofra ti parte kazunga we ina nangaroni
mine bi upata gwa bona saja gwa pale avunga la zetu ngayote ono kwa saa ina gbesa kineri ma avunga guni kinana ndo mangitini nga vungara dungani vungara ngani te kandara jaran nga avunga la te nina ka mangitina nga avunga dunga ka gbesa kineri moro nga avunga oni sungu ka ita ko pale sidu nga kusang bare mina ita ka pe fulani nga bare na zande ani mbuvura kan songa vura ya an sungu ka beregin pai kan mangi he ka helugu amatawa nga gupe mi pale sidu mingere fo bare none me bingo gini matawa do fo bare te kami mape fuyo mi amanga difate mi dule ni nanga zande bubanga bare ono matiwa ho do fo bare ni mangi he kami pepe fuyo abanga ne jidin Masha tsada murunga honton. Minenda kachamba tai. Paiki no kuni panenga zanda sovra na abare. Gu pangbanga azanda sovra na abare te budu asovra na tomboro abare kichoni na gwazande tomboro kasovra kuchibudu. Ya paiki no kuna nyame azanda sovra na abare chidu na sogupanga igbakure. Ane dumine ni gupaini nga bakumbang bali dungako. Bakumbang bali rogo pazane ngogu bakumba duna mvue likoyo wata dumvue likoyo te ono liniyo kidu ni kumboho eino ngogwe ni apeya pisha boro nogu uli auro ye ka jaboro ngaume ke bogoyo ye mbaro go pangri singa slave trade na gbali baragazali yo nikina kare ukura aborokini ko zubo begu panga ga slave trade weyada tombro yo ikini joku gume kini yame bagire bare vura ho ngogu mineni hine mangite bombiko weyana manganya kini nanya wena paki kini wena tatamana wagire du dani kurutini ni agume ani gba kule karaka ni aborosa gupanga bare gire zande gire chikini yeshi abare kini tona na ogwa burimbo nga zande kini tona laka da kwa wale kina ya aburonga na sala saide ye ka parakaro ga abore ya kome muchuwa ho tufu bareta ono ya kome muchuwa fa zande bamiko ineima bare givura na munga tombro yole azande kino ya yera gono nyonyo Kenya gubare na ni yele gono zande yo ya ko muchuwa ngo gulete ino guzande na ni yele gono bare yo na muchuwa ane do mine digishe ninga guboronga sale saidile bakumangbali dungako bakara ya kura bele oniningo gupanga kuna imply gupanga I don't know bakulere majaro gweni bowe kuna imply gupa wakanyame kura eda na tamburo watadu kura gumeka dukina nga bae. This is what he's implying. Kuna imply wakanyame na tamburo anja bare. Exactly. Yes. Yeah, eda abora eda ka fraternity poperia. So boroke pa hane
nga gipare katinye singa ogdire so gupare ngame ani ye na gi audio le ke ka saka ha rogo gani ino saka rogo payo abronika anga tinga anetika ya saponete aneka ye na guri ajengo guyo ka dugu borongo gunika ijike ye ka saka gipare ane ye nani ni ka clarify pogu history nanje gatomburo naga gudwe na ba pare no so ani giro go wenenga buka ana wakana ne gurunzu go gudutin so guborodu na history nga ga japare ilika ye kwane ke ka clarify pa dulere na giborodu lere go assignment meda ka fe frane dun ko ngame ani batanga ko ani ningo gako history nga jine dudunguno wenenga gako honorable sina nje wori watado gwa honorable dugi gana chi dunga tunga kore so jane na do panga ani butenga dundu ko kasaranga ka ukonga mbieri he ani bingo gwa du kuti gumbia yore ani kini ke no zandarango bombi ko gwa ana danga ka allow he bulenga gupanga ga propaganda bombo gipakwa instigate ya ulenga ga propaganda ka continue good division ne tuna kandu dabatsirani na bale no gwa pale dunduko wakuna ene ni pere aningaza ande anima batika veteran kina batika na abare kina na batika na veteran kina ngaza ande so wakuna ene ni pere bakuleke na ho and chedongo kupabele ngame ane sungo kasi dungame amvuro mia batika na bare wala tamale debra batika na bare skin dawe ngame anaka soga bare the subject gurunga wul debru wako onaka manga pakon onaka ya kongo nus darunika jeri ko guni kijindoko so jahene chedo ngame ani asika dispute bombuko jahene dukan takatna ka allow he korgo gane society chidu ne yena gupanga ga para ka korogorani tamba. Yeah. In addition to Prabhupada, one thing I must say, I think another to dig the world, another to dig the world. Yeah, Gopamela Cafe, Uborike Pine of Paracatigi, Catigi, and Chihuahua. Yagi Pie, Libo, many money there. Na Nika Panga, early Bukina Verani, Gadu, Azande worker, no supreme. Azande supreme. I think yes, in Nova Bornanga, Power Panagas. For the family, they duty to each other responsibility. Now, Abungana community or Abungana leadership. Tinkai died. Yes, the Kanjara Porobo. No Bagira Duma. Tinkai died. Uncle pressure proper. Ambilai, Tomboroyo, Yankee Nayo, Gagabai, Yamuiko, to Bulabonado. Tachil Dunga, Paganaki Dumo. A very good medium plus Kindo, Sada, EK official letter with you, Nagaba, the Tomboroyo, Love report. They are whatever. Now, what I take for her, majority Nagra, instigate Nina Buena Pabo. And I don't know the Guma Corona, Chinaga, Gakudia, Karaga Pacho Pie. Ombuko Gine, Kopare, waking up on Mogule, okay, Pramame, so telling Annie Nambata. As on the welfare supreme, please, honestly, damn. As a woman community all over the world, and again, they go do a chat on respond on the call, attack on the no, probably making army. Kuna confusion by what a frafrana, kin frafana, and a mingle to lose what I getting it. That's why I never know a public for no body propaganda going because one of our frog, one of our one and local in frafra to many guys and I'm on right. So, our family for no body we have a good reason. Sinada, Avuna all over the world, Ike Waraga,
kilo na kupanga kupate ko hari kumasenga kilo kumasenga azalo kumasenga pa kilo kumasenga kilo na hani na gala azan welfare supreme on dole na ngira ko welfare supreme na gala de ono lo kesi e bien kina tomboro nga bare ile jana ko wala intellectual kina mo cha dai frame ko ayapa mimi mo cha kan kama na boru ko ana bigoro bo usanga mezande kikuru waida kapura kapengo to nonsense do bullet zande huna ko kipepo bule pa bule na kipeida mboro bullet nego pangare ani ongo na tinbuko palo bule chika tona tapo confidence so ko aboro dun ko bule nguduse aboro na de kina to bana fanya manga da babo kini mo chisena manga da babo ito ka continue kumotana mboto kwa pale so please afumana community inahugu pa binoni onike waraka kakonde mgo pale agando welfare supreme jubaye ono settingo amando katika gipale bien do tombora nada abale anada da kuchele tano ni sauniko ino gilpozunzi irrespond kutuku papeyo pepo nuko kuya kafrane wakanyame kwa franga the individual to kufra wakanyame kuna representi habari na boyomi so gipale kima very serious Bye. Mpana migimba kuti odirwa jime kada ko dahana. Bawarga ne 2024. Honorable Said kuna position pale karu. So kuye kika frene tipa ini ko ngawe Burkinayo dunga Honorable Said tipa ibawarga ko. Mulinga gumeme panga gumine bihera ko kipara wale wa jimi ko de kidana kene. Mulinga election fever. Ano uye ko che we fufuka bangri aro na gako fugo ye ko ka frare. Mko kumasenga azande kumasenga kindo kumasenga andoko kumasenga nako. So Roger nagumbare the supreme ita kolgu issue nako badina abungara iye kika responda afko kuti mwakuna singoyo singa ka someone ko tipa kwika explain pa do kwa singe kindo sini kwa singe andoko sini so pa kami kumani bulbulien namba kuni yame jibole zinada ani wishijingo pacho pako kuna da kadwadu ni pasta wa makuki mi anointiko ni evangelist mbata yame tinaida ikweli fumbali na higomo chipojivisa chipapa inga panga ga chiteyo ngaki no gwa chiteyo kuna yame idu kujiru ni borole minga shuwanga me kungo dumo azande aneliso aboreliso mechimi gutoro ni durogole yongo gutoro na durogo Simone Peter no nonsense spirit kwaji sapechinika yero tu banzangana na muneye ka furafurani wa kuruboro no eliso anika adresiro ku furafuro no eliso muneye ka furafurani ko yugonga henliro etekina beje duliroyo ani dungo gwa banzangana minga bogurale mi degbo gwa banzangana ga social media anika adresiro ki yugonga kina beje duliroyo
So gugako honorable hangare sale seiduku. Mwana mweki kimpabor. Batafa anindu kajia gipare LTS na bakaling barago roguru dwad. Na anada kanya oburuku watado felicitation fo gani uli bakumba nga Brigadier General Abel Banga. Anike bi piaka awale. Kwandu chipapa uli kapai nga ga banzangane kurogo guli nga Ethiopia. Training nga ga military academy Ethiopia yo kumanye saha menengai. Ani ku LTS ane no ruko na bakare tambwa henfumbori chipapa gupai ngogu manjire. Kanjo na ajia ha bambata officer na kuru nandu kurogo kule aura na mwenyewa nanja Samuel Aiwa nanja Samuel Abjon ulenga history ne repetiche chifoji vurange jidwani rogole gu bambata ulizande ndu kurogo college kikuru kuona bi piakole kina wakwanjiro nikimwe nonga jibole kuma karijilengo rogo military academy Abel Banga anaka sana baira kuza hijana foroki ni tumbaro mundu kumbatai Abel Banga wa upaimeli soko chini bien kuwo kuro ya bro munuka je minga general wenza tujibole ape veje Abel Banga afranga bote kumbanga kumoino wenga askeri kumoino sunja banzangani chidu aburo eli sokotini nianga ke chidu ya shaka chini ka kidako kini mbwa aburo ruko ina mango ruko minga kano minga brigadier minga general Abel Banga mabruk ogwa aburo na frana ako oni pef konga aninan barago papa gako pai anaja Sara Alfred Gangura ugume kina limono nego panga uli biodunga sining barago mruda gbarani gane na yango kina ne Tutu Fina Severino Margaret Palembata gane uli bien Renzi Monica gane uli bien Martin Nyakaja Bimo Barenye King James John Saba no wa burudun koneye bakale ye aneye ka nyakasapa ukura bakumba naida oni ni pait papako duli mokonga sale Said kudona jamfugo kole anasade ka wishigo rogo fugo koy ane kanduna gani audio kumbata Masia before mu ani kumbata inaidia nga ana mada titi kidogo uborole ana mafu enough ko kujoin dako kuchine bochigu ngami ko pa mo bole mbako chipa ofradera unless kachigu ngami anaenda kabisa lepo ama kumbata liko gomina pai ndo nga ani bina imagine but minera ka agree nam ono answer nga audience aboro oguro najana ana jaji sangba jingbore kinji sangba weje wata duchiruko awone kenga patran chikwa ani kingo pando kumbata chipagani wane pidoni oni kajia pangboroni azande ukura paikino na manga dagbalani ngomungo ya muboro na gbali kini fura wa okenya ruruboro dunafura gukura aba kumba kiduki no chunga kimagia fugoni kandala boro sankani akuranga kamanga audio chipa ka gblisa pai fu bakumba kurania
azande kinana ni yembatano ko yugo gani benarago on ki rukai no ngai ki paimanji. No, I think Chingbang ba abro wisigi gu pare na gu fugore venenga ke rogo gani sinoyo zando na gwa gu sapate gunga buwezi ka chikorogo payote, and then so Chingbang ba chipogo pangame ani furachi papogi pare na kiki na gupangame ani dunguna tirani a dunguna chipakan jara kurogi payo bombuko gupangame jipare chimojio chikuma furanga gbagbane bararani dunduko na chika kuma wasaka chiko bombuko gupangame ko kuna furanga bo ko inango gine ko ngato kuna kupa eneri na pen maybe campaign dungane ona na bienga dipe propaganda dungane chipa upanga ka continue kuna kupanga ga parakarani da bachirani aburu tomboro kia aburu budwe kia aburu hizo kia gwa pale so grenga ngbato gupadule ana bienandule so chidunga gupadu ho sidunga aburu na cheka pano le minika display here on the screen na anisana hespogoni opinion borosanga kind ze jepet nanyame aninduna audio kit mutamu munanyamwe wemeka ni studio no anaida chirukwon and spokuro wepa mutamu nanyamwe then Janet Nadu Nanya Zande only knows how to shout for their fellow Zandes. Yapa. Homini sungunika yene gipai du jireyo. Ukura boroki no hon. Nina oppose. Bogura ya wale himonyigo ya kasengari. Chida we tengame ukura boro manji he. Iyonga nga tap. Unabie ane dudu gani weakness ni ngazanda ina yama ngana jine ngana kondo fugara wala ngana kondo fugara aboro yamu sangba veje woji dulele wo miaji heni guru miaji chama ye na nyeki pai mikiame no ina vonga zande ni pet wakwanya bale dunga ka wala wuli da wuli minga shuanga a intellectuals kina dagba bale yo kina dagba wuli da wuli yo boroki no nika recordi ka refute jipa mikiongo I was wrong mikio okay lig bukina beran osuo ni foi minga shuanga statement nika kura da kwa wali etebiogo odiolet wa boroni na flat pai roga social media and kini acha atika paidu azande ji baraparani ne hani bieking boy John Sabana, congratulations to all the presenters. We need findings. Menabena ha kina bakal tamba John Saba kina kindness depete yame aninduna ni kumbatayo ukura boro ya penga paite majority afrangate democracy I think it's not dani chie kon we mani behe anima fue na recognition fuko yanga da fuko kole anika jia ho anika yenna gani abia gani uri abia anaka fukurare bafuko giboronga sale seidu kure tinada aboro iniko as long aboronga azande kuna ya waleme aboronga azande te aboronga abale na azande ono gukindonga ga azande tonatimeri di kuchibo kakunyame kuna kara gogu meme payonga azande
kini ya baale kya zanda kya mi no ngotona chi meri di kuchi bo wali du territory ni wata du bani nga ga baale ta mini upaisa nga territory nga ga ogwaboro ye imbuyo nga azande na include agya bole dunduko ma kparka yoni kini ya jole kya anedu anka dunne kipaya bakare tamba he ani ye bagura ina ndio kuchuku pate mwuri pato ni ta ade kuchini na kwa agomana ni na baale ujewli na bande na gani aramukoro na nguna ipale wacha mwenye grogo aguna lison mo bupano na mapano na yugo ne onaja hana jinga onariati na jinga ndo kwa dukina chini mwenye ni na nguna inapeku pale hobo babiko dunga kama mama batano chabu batana ne bagura yake ko kifra chikidunga mushkila nawe wo bagura sina dunga ano kusa awapai bagura pe chapu na borum kuna lengo oni del singodroni na ona react kucha kai pese kuchuai ya fu musawfuro ni ngambe ya kulyaza abale onajana na Gibore wachatona kubo ya pale wachatona anadiro nabi patu bugana jana kwa nimenika telefoni naame ana pingo robo usangame baro pare ke kuware kwa social media akonde kupanda mangi tombro yote one ango dakwani ona frangate apoye mangi ona frangate ni apenga ngawe ni ndekana zanete ni apenga lengo mi apeka kidunga je ni apeke on programa mo kina mani dole na zanene na frate rogo social media na frate pazereda na hombo pachi pazereda lakini chikidao pazato ngo veterani kitona yamba ni na mara simu ano chini sungo intellectual kina da baroni poni kina hongo abo kenisa idea kina da baroni ona karanga paito na ngono poron goda kwani yongo on penga prani gone ongare ogolde Mukena nya guboronanga na hiyo panga pati ngodumi Ushinono ne onimbo ati dunga ona bakare kan ngodroni ona bakare zi ngodroni na ona ita horo kina seda rego dure onto na kapuso pati ngodroni abo tono tein ano kuchuma ona anga Gongade Rogo mayaka ni aprango ugulewa kani yame nina degroni wala nina natoka foro ni chukua mfrata no anafuro ugulena kupanga ganunga ni mse na kupanga gazere na bacharani ako kungawe ihongara bulfuare ona kaga paya kaga chapa I hope by men what you could tell on and I patch up. Ubuaka ye could have barane on Sumbo Kilomboy. Audoli on Kiran proper on Kinan and Buron in attack of Borough, which shall be taken for Spokular. There in a challenger on a challenger no Boron or a Boda on Tanaka for a Boda and Tanaka of Boron. And a program okay, I'm not to go for on Spazeret. And I'm flying in Muslim. But you don't know another Muslim, another Zereda. I go to the Pronia where I want to have fun.
Anton Pajum. Someone. Wuri Bakmanga John Sabana Sananga. When is the next talk show on LTS? Wuri Bakmba Anidu Naling Sapai LTS and Ragan Zengu Dundu Coconut Chingbatwe Gilekbole. Gulegba Dunga Haya. Kam Yekrojili Gulemo Bikeke Payebi. Go on Bupai Frani. Dwale Mchabi Chadwale. Na azande gambali buku nga Bible mina jida ha tinanyame uruko na gbilishipa bale yo uruko aha ya balu sifati ni ngbo tunu yo kini dokong bongo ni bako kwa urupoto sande dungwa borona de ke limo kadu rogojili bunga LTSL asasana ikinanyo chada ifu karaga paichpa niko yugo hofrani ga kina abura azande dungo yigani ligbule go wuri awuronga hate ina sana boro nina ya mere gbo beni chipaka fukaraga pait to chidunga agumero ni ho abaje ngboro ni ho ene mekanya me anasha abura shekali misoyo kwan uboro kimpani ekyobe ai danga ka fukaraga pach poguli asasana edunho ani konfamu he ani ni henga kina zande dungeni ya legbo berani kamani kurokili bullet o dungwa application kino ho munabili moni limo zanda arogote ukura awuro kino na mweno lima zanda na create je Facebook wemekone da ani limishini kwane ni jijini paidu azande nape mona da kalimo jiri gbole oni ya fuyome i fukaraga pa kuchobo asana ka ya funga ya dunga rogo jiri gbole bakale tambwa he masia mobia wala anindo anu nagbata kindi so okay ukura pa ikino ho mina ida ko yugo frone ono anke nan kusa uwe pani yangada pai anada ka flat papa ha nga honorable Bangashi Joseph Bakoson nga minister presidential affairs Zunbeyo kwanja batabia babibia bomumbaliyo kumweno dungwa abia kino kuna kwa salihe no gudungwa abia kuna inyene kwa shabia ni gurogo chipaka kabihe kini tokunji gubiale bia sanzodu bia ba kumbodu shinolani nga zande nga ho paye mangani zande na bibia jidwa na ida kama gubiale ani wishigihe koni sungo ke birani naninya nina sono ni roshino mbaliyo anta frangano on kini furaha rogo kika payo kina Moses bosumo bakale tambwa yako gini ngbatunga shikili boro nge gini na furazanga irisole ngbatunga giborole timane ani wishigi pai chipani be tambwa he froni chipagi program one. Let's open our eyes azande kina Moses bosumo bakal tamba chipa fogoro boromo mwengo gu video le ani gihe mbwa okay.
Chigwona jana yame kagbene ani azan ya ni honu kepini ana kparo ka kpara rengo enere wande wadumo ndo gbara ni guri yake bakumba bia ba kumbo do chim anabi wokan chintu ngurundun muna bena ha nga jeni paido mu wishi ngo flan Wala gubiares nga na sandal ko ngay ki may nangwaka explain here hal kuna biso patiko wala kuna biso kulaboro so kulenga gubungre may nangaya jemina jene me analyze nga matana te me nangwaki patamik mas po nga chukutay o gubiare michimi ninjo guboroni na ke kadungwa pai ogwa pai na tona manga ko kando omiaja gubiare nikinika kamisa hakuchi ogwa pai akote menada ka fu pai front rogo gugana nanje uwe kuti na era 2015 wukura boro mwino ho nga bazogo nika jako li kichi kusai nga gavan chikini dunga ako jikumbale hoinika jako ni tinaida ingishiko rondo na manji le azanda adukina rogo ngo azanda nandu kukani sera jimo ikini ngare kimanji cho kenyame dawli yesudu atame yesudu ngoyi kena bibiyo ho duyo ne ke bombori yo mona beranga ja boringa ngada robo atka woli miabo azanda adukina rogo mitingile ye manje na malong Miedanga can do into details it. Guru anke na evidence from azande. Onuka biebinga atke ja parangala na pesa mbeli yonadut. Tugusale General Paul Malong anje Chief of Staff. Kwa mwenji chiko wakenya kunanja deputy nga gambali.
ukini ya he ni duwa bakson wale chikipi ono ko ino ngonga kunuka kula ni rebel that okula ni duze jino ona yambara nga rebosu anafra dagbachiran na rebosu dagbachiran malongo ningbako ma pehe nga paye manjuwale ogwa boro na dudu konga involved limonyo kino ukura apai kino anadanga ka pehe gbaiga ya chandu ka kuojugu kura gbaraga ngogu nanya kasara nga azande ukura apai kino na apai ka hakini kijenkido guregu na manji ikini jiko uye jiko talimati adu jina hadu ngame kaku bingo jino rago ya ogwa bonanu ko joko mbalidu nazo no poto yoyo ikini kalifu kini disi obe kini eji pai ni pehe frade charungat ikini jiko kini ndu nako kugiada ikini bako rogo gusijini duchi sande gupaine manjifo gwa asakarere mi maino ho na chini kenken audio zikino ho gure chakura ni gurogo chini kaida chiku gurenga number 1 akura gbane ni gurogo pai gudu na manga wale South Sudan yongame iya borona da kadunga running meeting ga President Salva Kiir azande kina de gbogwa borona da kaduna running meet James Waniga kina de gbogwa borona da kadunga running meet chipapa reisi mbiji shibaku sono kupachiko wale chimwe na parazele fukura abo propaganda mulimo kurogo dwanze njede yo yame jiboro ye bininga bako sonone kuna vira kino guboro reise de kena koni running mate timwe yawle nigu kuravure bele fuko ronde mwenji niguro gane zumbeyo abora do patini azanda adukina patini ngaki na ubangi saza nde popu ya makura rogogu rondo na manyiro 2015 ogu yo kinanyo kuru baragre na okura vovo popu sebele michi mi homie bie ni neja paile bia kuru ogu dulele mine bie wokenya me rago majbena chikonga kagbana ninga azande ngaki na ne de kayimo achika unuka pini ya kishido watch me analyze kuchugu security details what are the information mine ni page papa ha do bare chingo go pai mi biha mi mbuji mikwan Tabai babura tama babura chipa seki moroga fai chini yo meti gubiane ni taro ko social media munga brokin na hona mamis understood ye denga wakunituma kupora nazo za makumba ina nini sunguli kana kafana boro bapare so maana tukumbo biodo kwata bado mission ko visigo kubamba tasana nasa na chele nane ngaone kuna bia mbatano kusai ano kwa dinga bio bule mbatano uwe panga me wine kwa bihe na professional expression na wine ununga na borogo koyo inaba na hiki ni sadness au pasande bena nago bena nago na dumbo koyo na nabe chiko mo ya mwenye bia chiko bia tanga me bakumodu ngako no position do korogo yawo kabubali na gwari bese kinkuru indona kabibio bolero ko social media bwate okorona jana wale ondo kaidia obiare bare tusigoro wewe ninaye
ulipokumbuka na ngako kwa mandoro kwenye chapayo nikare batigere chama tachi konikare chama duru chama samboko na gwapa mwingi na bodu nduko mwingi kona bodu nduko kwa maza ngodu ko faadhani imambopa batigere kama ngami pejire imitingia mwenjeni kurogo babagura ni pehere name iji mwambako nasako kunibia name ako kule chimaja ila lupa rogo social media katangoro ngame jamaa inada kama ngoro wale kumpinga rogo sinaba kuma rogo kugosanga achidunga fela ni aninga zande uwizda wana aduna anembatano ngame bakumana kura kibipai kibiarogo rogo kibiayo o kifurarogo pazande abro ikan kayamba ni kasasane ninga dagi pod nice badani pangame uwizda mwenye tima disapero barani Rumani jani ngamus Timorindo so au aboro mangi gupare anahu gupare roni hakumera anu munga gubokwe ne rakare anu mama nga gubwa rakata kwa chani anu stepping note only being what you goni chanando abachukua 20 years wana tunakari chirani watching Waliduani ni angole. Dani lingara, koroyo, development ite, Europa ite, kinekio, kinambugo, safari ndagbagani aboro nungu nika. 20 years now. Wana tona karichirani wachi. Kuna zande. Abare na aboro sene katero na bodu bodu le plani ana se bingo na monga kai e bachirani anako matai ana purangane bimaino ngome ogoron kinani ni kaya wa LTS na support na soro wote ana prani timu panga zande dungako iya guzande ngani ni dakini dipaporo kan te panga pakina ngabu ko ipana kambile kamundani anika frafa chiko pande regardless kachi dungame anaja na charani ni kewa anaja charani ni ana frafa chiko ogoronika sadaka misinterpret kipana pero ana support ko bagere gamun mana munga party no kwa boro dunga against progress na gaza ana yana soro ngo boronika na zere dawala nika kumbaza ndo kwa no ana yana me filando no altego kupana frali pananga anafra edelde achido achiko kubora masapotini bado kubobo ya ngame manada kaisa uli namu anije kusa wanafra wale baksoro na every security pachiko ipana mangini grogoi mbusiga security wale na nito bobo ya do wale anu bobo ya to pa mina da ka ande kuchupa tamma. Yeah, bakari tamba mina daka aduli pa mia franga into details step because kula paka na wacha danga chikuru ya ngame go biare fugo senzodu indeed yani kwa bihe ani sekirogoyo rogo gane bana payo ogwa padu tipani no go padu tipagane aburudu bob mobili monyo umehemo shiro berani umehemo shiro beyo atimo shiro berania. So gibira hechiminga ina boyo dunduko wayeli mi suje mobili mokini dakuroguru dualeme muna bigu pangame ke jinsungo tiginile undo sungu sigini tere so muna kama wale kanya fulame mimbe foro mipe foro hone moyo gongo pane fulani nganya muse kodati seda batironi na kamanga yes wa borosanya mona ka mo gadda mbatan ne karu kanya frame miru kujiro bo miko midudu na ngago borogaru rubora magi pare ono ani dagbachirani ngo kulani ko yugo pafo
ogu yote na tumbachi okusana nonane ani wuliki heberoni ana wuli kana gbagbana shino kana gbagbana afugo kina likapa na bo dunduko oni sananga chironi nga waro furoni me ape fuga ni a politician na boyo dunduko chido ana bihere ini chi ya nganga dagbachi yote ke jinsungo tigini ne wosungo tigini tere ruru yugo leadership dungani fu ogu yo nada katumba che ka nika jo boroni banaragba oni sananga chironi na wona ndo kurogo bare anyway mina kama ngani uli guru he chido panama ngame ngahanga oni tafu ili sofu chironi ani kite bihe kini wuli he kini yasedika kajia pia pako na kamanga haka aya kurogo manga maipa rogolani oni bososo dunduko oguyo kenaho na sungo minada kadua bakson minada kadua nunukumba minada kadua patriotism minada kadua iyo guborongo gani pakale bordu chini kumba tayari mefra minada kadua lino makana minada kadua ginene aboroke na hondu nagi pia pare liyoyo ono oni sedu kumba tayenge jabole oni kidu wale dagachironi sei yamo wene yugo podungani frani ngogo pache mia sana yana pamikochi anga mie bingo ngawe na yugo podungani te chidu eja pare chimo chirobe na chimo bibia majana nikarehe na raga nganga chiranite wakuna penga ya nukere ani ngogwa boro despite gani difference namo kapa jano midunika dunga kumbata boro nikaru kujiro ono kura rokira chiga ine pio kanya wanda pena enoka gipale kapa jano ko bono honika sabo dakane ono mina penga ngame ka pai ho wala na pena jini pona manjida gbachirani dugu difference ile mina mboye kusayo bunyi ke pa biano mi doka mi yara ke karu kujiro na chidungo gusino duro gore no panga zande dungam no gupanga mena ka barsalwa dunga pa bian mo donika chidele ba na kora go kamipi mi ya donika gisidoro kamupi alam wo dudu pa undo chise ona gipa anali mi kurogoenga yani wadukonga ayo owa boroko na associate ne no gwedun ko oni sogoyo owa dukonga IG ya boro no gwedun ko gusino ana embede progoranio chinika ya ole na bakare para kadagbachirani ona binga kinegi ole duka dumba tayo duka manyi bapai chipki na tazande na gwedun ona binga kinegi ole kinegi ne ka dumba tani ki na tazande na gwedun no so japan kan so chipagi particular pangege bogora na pehere. Yes, paparahaka na home mia sadika wisigo kwa yo. Pagudo na manga balewe ngame. Ora borokana within gani ruling party. Yani naida ka bigu pangame gani a politician ni kaya unitinga dabachiyo ya. Do na propagate na manufacture ja propaganda ale. Wo sungo. Abasona ndo mangi mitingi ina plan ke mo futio. Baksora nuna ndo mangi mitingi ina plan ke mo bakson ka plegi inane dagba chi aboro chipoku pangame oni dunga distance dagba chironi woke duba baleroni katna kita control ginine kalas then they are all over they are in the control gaga gani na barani including individuals go politics ina manga propaganda mo limo korogo gani mobili monyoni karehe wa boro ni kuru gupamira kape mina apigi pare de ngame dabara kina gane or kumbatale ina mislead na information kina boro wa boro national security master kina o minene ni pehe ina jia pai ka pehe foro with the purpose ngame kanya module nga bogura nga minister ngogu boro dukum bar kumbatana represent the whole state minga national security minikap bombiko gani plan dunga ka make sure ngame ipadule anada chimanji anaka plan he mikini di message kini na ne foro because minga national security you believe in minga go information ni me na ne foro it is 100% correct mo dispute ngote because monaka jangale ngodungani so gupame ni tini na ne foro ngame ne ka pe foro
Omkaja ka forana ga maboro gubor iyo gubor mun ka pefuni ni dispute wote biko modu pehenga minister nga bogura, so it is 100% correct. But good information, are you sure it is correct? This is where we need to question ourselves, because tidungo gwengana manga ina people gudule chipopanga ka mislead ka divert biron on ta bena konone meanwhile gupana manga chikia misinformation ngo gupana manga jahana bodun ko lirani machifu he iyo gupani kurwane wa boroni penga boroni pe national security and kijenga 100% ngalengo dungani without really questioning the source ngaga ogunanga ngo me dispute ngo ogwakuraka nanga lengo ogwakuraka no yo twist he ogwakuraka na ya manga ogudole so gipadu daba tigane abarumbataele. I think aninga guparanga borodutini ngba anibare kachikuro goyo kasadaka kasidunga gani abar ani na rengo barani karugoyo kasidunga na bio inanduni inamongo gwapadu ina ira ani duwa kani duna rengo barani ka pefu yo nganda wonaru ngame onaru kubobujirani onari representerani gupa ana biro no ni manje jamangate gipadu ani kijeki pefro ninga bag sipokupa ngo onirubuchironi na onkiru ha keno gupangame wadoni gipadu ona ngahale changmanga chigoni aburunga gabo anga goni aburulingara ona rugi ona represent yote so gipadu lelengame bangsa boro manyanye sanga kinawo dwadunga kinga ga madabati oni ekasana kinani kinga ga gikukura he oni ekasana kinani oni ekamaga kina kikisijena ba borudundu ko chidunga kinawo dusango gu boro ka kura paya manga bele kura boro tikuru jenaya wa kuneno ni pehere. I think pandu bako sono kutigu level wogu kwandu kutinene tima fu parazale fu kura boro era ganga chiyo na nite umi adio gupangame gule guye manji gaidanga ka gaidanga gupale ugagu promotion yo manje fu kore kura boro kina ya en bati yo yongote ogwa pale ogwa hena ne biena ba anajana bodunduko chiyo runo yugo gupa frani ngame boro goni leadership Urumba haru na pay na boro goni leadership to yugongo vene pia pa franga paranga borote to yugongo ve pa fo gwa borongo guyo nika je boro gba na kuraba bombi ko gini oni yugo kana furoni dun ono yugongo yumu se dagba chironi ngo go gani abar kumbata ya frani te chingo kumbana bakal tambwa mina bena ani ye kuti jigi so gani peka pai menika flag bo for Julia ba kumbale spoje concluding remarks watadugu uli pai ke yere ke kiso okay uli pai ke yere ke kiso yipale nane ono batafugule azande on maino gupai nga yani paranga Emmanuel Rico wa mumengo surako jako ya duna zanga dia chise na zande kurako guni na duna ume kini jiguni kure kyalaka kubombu kisoyo ogo ana sadaka sana papa kono nene Emmanuel Rico mbaliki manje kukikuru nduluyo kudulele kukikuru nduluyo me yugongo ana penge waliduko nite antigani ngabura LTS and maino waliduko ni kuna ongoda gwa ime na nyeshichi kotoko kenye ime nyeshichi nada kumbuli ime juisi chiyogo kubaha tamba nchipogwa aboro na makoro parafumbali Emmanuel Rico ana yambiro kinijiro kugume na ukurapai manjinga Honorable Lino Irashako ni commissioner nga Ganzara County ukona dunga Honorable Zizi
ya ekene iba isapa na afroliere ke jinsungo chuguni kisungo chugunit ka boro asajingo ka umbo shipatini chipazele de yet ogwa boro na ata Yesu Kristo nandu ka kengako ulimbali dunangi yako kakuwa eda ka jinga kamanga chikungo ulimbali nanjo jene pake manji ono kwa umboshi pachiko ko yugo ngame ho du agbanga new way na sovra kuchukura chanda ukura asa umboshi pache zele da kiniye payadu da gbofutu yo na honorable zizi bugwa yenye kipai honorable zizi kia na kumbongo honorable futu yo kia udunga governor kukini ya wadunga governor dunaome mi suspender mi doro romakta munugo sum kukini gagako kuzunbe apaikiri mingame ya ide kai mokoi wadura kaborosa kukini he kuzunbe ji salva kiri ni manji decree nga kwa magbali nzara yo kiga kuzunbe yo avruko wo wunyon ini yena Commissioner Abdul Mongo, Honorable Lino Mino Kulolimo Kote, Honorable Lino Anaya Mobruk, félicitations, congratulations, Chupapa Wena Shar. Anaye ni broka frafor. Chupapa ogwazande duku Kongo yo, banjirani a gonga chironte, anejo bironi koyo. Bakale tambwa he, chupaka jogo nilegbo, ka ajianan. Goni ligbu dudulere. Ogo Panama ku Kongo yo ona akida akulojili gbole anaino ho kangoron ako anpe pe fogron ni nebiran Central Africa yo ana piyomun tamba ichpe piyom limogo piyom goni ligbu ngaga zande live talk show uri aba kumba gerenga onleka pegoni jigiso apai. Concluding remarks chipa ani rushe kwa. Yeah. Gupan first panaga Honorable Salis 8. Wani may kangira yo kakangira ha. Me no diksona no durenga Honorable nga confused. We kuchininga kunangera chipa bangliba biata kuchininga kusenge azande kisenge avungara kisenge andoko na nako so wali bungagu duzimbe nangera kuri kwafanaga azande neda is harmonico avungara samonika tipa gupowesiro kune nani kutikindo kuti raninga azande na Connecticut parakaraninga azande lakini chama ngate aninga azande nga bang saborosa ana madu anidu na anikadu adu kindi ani metrani kidu aborosa ina nirenga bawaraga logo 2024 kasiengo kaparakarania na anbi wa boro rembe kai ka duni bangirani ka nimbarani anki bawaraga fio abrok now nagya maratio kini nani nge mananga te gani monodu inarie mujek mek mongroyo mukin wal ka bawaraga nga boro ngoguni munei nga ni dunga bungiro ni ngang baro mko bawaraga funi ka gwabona ometio kan gunenga wan ka du patsondi yore gumane sadngayate
So anasema ingepadi ni ruruhe. Na niangara ha kuchigu oji ani bienga gabako soro. Sino ngorogoyo na singanya kasaha. Mbiko opaya maga ulkumbani na asda sini ka hirugen mushkila ki ganga na kumangeni. Kuchuguli sorani bienga gabako soro. Wapa kunan rogo nduko. Kumbodu ngako kukinya na kumba. Kuyeke igaga kujana go rogo biayo. Fran. Biya kun biare. Kasdabar nga sino ngorogo yo. Nye kusudu nga ha. Nga kina kumbodu ngoa. Tambahe. Mbali no. Menapenda jimiape kinji masia nika jigiso fulani azanda midude gbogbo aboro na ama asada zezele jiboro dungemi homo njere ni kukpokpere omuno bia nga jiboro ngo bogura le zezele jiboro ogwa aboro inine onumwe nonga zele jiboro dungemi mena afranga ngo tumachite anan mi adude gbogbo paranga aboro na afrafu gani arukumbatai rogo poeli soyo kuchuma yaso no shirani gunagbana bena tilenga me ina gbari kini manjeri soda oni ye anafu senana me dagbatirani kambogo gwa pai ina amaka mi dulele mi alio gwa kondole kimbuli soda kimonjo gwa ene vule ogronika bule awere vule matuna vule ni mukuje toni mi andwaru na ja bole ni grogo kumbangai uga ya soda ya na fe patike ya rondo ya peace conference chidu na tumbo shivule mi andwaru ni grogo no yo kumbangai chipa ina damages Bole ke payane ki ya zile dunia American chicken. Romu divulere mi eno vule watu na gile chupa yo begu soda ya for mi ni sungu mi kule yo kina umuka jando povuru jo reconciliation meeting idui ajika wali mi inongo nga ye inso vule na soda vule dwa ganali wa bole chupa mimbu pai fuyo iduo kefu ye na zeleda ka ye na zeleda ya mi andon no ni gro kumbangai ani fura ana mafura rogo peli soyo one on one kandu kuroga puyo tikigashi ko tigashi mikini da wale rogo gu mikini maybe fura fuyo nga gbaiga nga muna wa boko ini seli beberu nga pe tibangure keji ha chidu ona blet ni wale mina afra gimi nga pe bomiko guona beranga wodu kachini do mi ama tona hatimi atona na ki sejipai runu eta chingo ogu pamina pe fro azande ejaborana afra chipo poyo nga agumena ni dungo yi oguyo kinoho nga anamu ogu ima bachika watadu jaro watadu kumbam watadu gugume ando modeli bam de wiro ke wiro hwana afura ni chipapa boro ragona biena cha gumeni menada ka fupi apai we wabatu ka andu kini tuka Charles Kisanga ngai nanu ka yera kokon kini batashi Kisanga na kusa hagbai na dodu na tukako dodu na dukugie guboro na tuka Kisanga raga majana chi agumeni na bajengweni bombiko kule duni na nagaha chi ime oguyo kinohonga abakulemi ana uliki paisa nenyo anakulemi ono sana hedu anenga me borogina nukekpile
dunga important du pani na imi ne kyoncho tsirani nga azan gini gudu cha da ani manji hena gini gudu cha da nga ani manji ya egi aboronga aboro mobili mana afra chipopo yori mana afra ni chipapa jemo nunu agumeni no wa aboronga abajengbeli rago higbani chio kani fra chipapa bakondo nga bakosono agumeko na bajangba kora higbani chio ani kamanga chenwa ani kamanga wagani kindo adwane tagbaga paya do avunga na ko danga chuka karga gani kindote ani kini flat papa chikidungani kineye kipai ani kamanga mwa upamia daga jigi soji peka pala mina ninga azande onu bupai fran ani ka hiya heka ani fraka flat pakina namu awro na flat pa buba wala mvure mina tamane gani community nga azande kimpaha chi ogwa aboro ya batkarani nanyo chi akpurani munika piare me guna mune guba mune guninane gubale gugumane gubajangbale anike piare me nika pi ono lingara azande ukindonga ga azande chinika hahe ka kieti vladunga kinemi dumanji pai oni pehe ogwa abronga agumana abajangbale kievra beno noni gumbanga igbale noni ono palingala zande kihe pakinonga gaza ni girajile ni bambuli ni bakumbangbalinga sale seiduku ni yame kinoga gaza ni kagruwa azande chuboni majani azande najero ogwazandu najero dunduko ogwazandu tombroyo ezonzara yembio iba na meridi ogwazandu Congo edu Central Africa choni majani bakumbangbali ni dumo bambuli budai no gwen kwa peya yame kindonga gazande nikagburuwa ani koditirani wogu ana makoda tirani na gbakule bakuru kusayo ko yugo fkonga bambuli bwanga ako kwa renga no gu limonga onare bote bana kuragba ka kuya kuneka ruspa waraga mungo wuliko watatu jako mudunga bambatabo che danga muba waraga fkoy chidu azande oni hipaya kachidunga anaruli ndugumeno on kimbo pai frane anasa da kabata salingalaza na anasa da kachigawe chimara godro gogu kindo ngazande chidu ona bigu pachininga ukuradu wabo na ye kyenyo mulete mitiminga kangba na mwekinata kyenyo mulete bare mikini pi ufugo mi apeno gwa pamya chekati chipalingalazande gani kindo nikanye kubaha mbata ni ogwo uru mimeno nga okuroni kinonika achingida pobogura bakale tambwa Ya bangani ga kafu mabruku fuji commissioner kunzarayo na brigadier general Abel banga. Congratulations from tambahe. I think when you for then ana kumgenshi and then pan kisi yeah gi bakari tambahe na fo gwa broni ye ka jana na sidu ani nang bara guchirani bambugo gupangame ajapado ana pekale anga kenanani ku LHS no che biparani tetina biparani no dunduko gunyomu gani lingara duchirani no gunyomu ni duchirani chidu ana yetini ka futirani kanyakasa chirani no ni dunduko chikupo gupangame ani rubuchirani no gupango guduchi bombiko gi social media ye giganane aboro biero kanyame yodudu gururwa pani kisisio gwaro gutekane sungu pawe kagia so kana ene gupangame tino vundo lirani ovundo ya tina parakarani aparaka bre yakini manja pana bodunduko dagbachirani
kena boro social media le chiduguli pa kami pengame gi panga gi boro gi boro ni fulatamburo honorable le ani dismise kusayo go apana ba peke ko hole rumero goyete and propaganda dungani ye ko nani agbata polimo election ne ye ti ibiengame ku biengame wa forfa zande gwa padule and then kasini dunga kungo boro na pelengo hakupe gulenga pe adubara kwa bare na go pa miaka ka dispute hena ko guni pehengame zande dunatu na vora kucha bare konkulu gini gako sosu ngogo gupare weli dudu heni kachaka kuchugupana bena kuchingame propaganda duko yena nchipokupangame aburo believe gupa kwa pere so ana dispute gupare nga ki condemn strongly bamko gupare tungetini te wotadu gaka finding le almoy misinformation dungane kuna de ka misinforma boro ka vundoli a boro yona gupa dwaro goyetinia honga history ini ko hoch papa azandete wotadu chipogu kindonga ga biate so kuna frale nga bawar go du kwa ho dulele chidu ane jugu pare rani okusayo anake ye na uri abia na guboro ini history ni ke kasaka rogoyo bonko chipogu pangame aniki du na barandu ko no gu urupadu ngogu du hocha dani gihe chipogi padu le bonko misinformation manje. And then it's papa ginga ga honorable baksono ngagi bia rungo kuni dihere nilengo wa enoko na apehe munaza ke big popu koyo una rungo na boka bangise nga pahodu wene ngaite nyamo anako sungo ke bie woka na gudule kana franga chipapa ha watadu pia mbungo kisungu shiko sende kupenga rogo gwa sanzayo le frani ka pekinga gi bongo kuna frana ni dule rogo fugo sanzayo and then itina do panga ni sungo na ko sende ka janga ku chimuno mbako na gini padu wale mbiani kamanga hati papa gani baro patayo du ogura kina urugiko ogura ni kina urugiko ya katibuladu ngame mi aidanga na gu wala gupa mi aidanga na kote bade mina da kusungo kana ho. So mbahangba aja pare do miada ka yugo ngo pia pa chigo apa bamugo go mobili mona bari mbatano kina boro gani abazo go yaada ka fone na mbatano na amuru bata amuru baha ngati yote amuru anyame ya mapenga very clear ngame ami ho na ka sovra ko leadership te ya mapehe ami ho na da ka sovra nabatira no gwa brani amangoro ke nanyo wese ni koto leadership te so ikini bibaha dabachi abare na zande ikini bute kura ayo kina tunakachiga chini kina na tarogo gwa sura na du West Africa ki agere zande na manga abare na ni kini jugu kura kini fefo abare ki abare na manga zande na ni ka fonliran ngegi padu mongire liran kini chafu gani aburo mublimo nga kina buro jaburo na frach popoyole kini yo kini ndu kini chigiwe chini tikitando ka fonyonyo ikini tunatete uliazo ga ya wale ngame gini ne donatuna go researching ogu ya kijaburo keniso yando kanu kamanga haka spogu pangame aburo penga gini ponzu ne ibihe gini ponzu na manga. I think the bagwa boro na stop gi pare ya mamanga finding ichikidunga i report gi pare but kinagane abazogo kinaboro ga irendi nanya ke penga haya bumiko ke pehe abroni ke no rengo ino chipapanga woli du chanje ni na gine podu na mo yemo aburu kanisa kana rogo ya aburu kanisa kimaka kyame gupale ke report ke penga haya so anaraka kubitimo so kunga dodu nika gbali ane mekanyame azande do not navura kutia bare do dunga ko inigini rego dunuzu na manje rembe aranka ke ka ruare me ke ka frachpa so gupa mina da ka pe ngame gupa ini yame
wuli na franga papa pate pio po dudu che oni giro goye wenanga cha dunga ngame gu title nga wuli kama franga papa ya but apak na ho ke wuli afra papa haya mbatunga hadule nga nyi kia pa gudule ku duka runga nichiro ka sadaka fuza ku ya wele na kupanga kachiga wechi pa ona biet so kuru korogo side sa kata ulinza ka korokora side so kasidunga monga wuli mo pinyo namo kipinyo mo bamo rogo kora tunga kipinyo mo namo rogo kora tunga mukini ya wele kini ali atiro kono ne kini tembe kono ne nyamuru aru for I think ubole paka na hona na fodako so chidunga gupadu ho ani astaji kasidunga me gupamya da ka hombo pana ringame kasidunga gani abaro kumbata yo yugongo yimse fulani now kodati se fulani te ne jiran chedu sano ani astaji ka yugo kinyo mse chefuyo naka yugongo wenga kodati se chefuyo chipo kupanga ibi ngame wele do kodati se wo yo yugongo chefulani bongo gipati mine pinani ngame wana kanyana me anada kalimo leadership kalimo mublimo ka dogi ni gini dulele wenga ko datise cha dati dulogorani ombatano no wenga manga sunde na gama boro agwaburunga enemies gama kale ngba hangba chipo panga odumo ni barkumbatayo mudunga barkumbatayo fo avoraro fo guyo nga kale fo guyo aburuno boyru no odumo nga barkumbatayo fuyo anga tiyo ngame monakata nduka dumba tayo kini rukini yame nagama boro dulele mukunte bero kini ejiyo dulele ikia ejiyo dunole mo ipiyomuyo ejiyo dunole mo ipiyomuyo gulenga urubaro kumbatanga mute so chidungo gupa chedo gupangame ani nyekeshi dagbachirani bambuko kana dunga na kodati seya paho niko gogwana kamanga ha niko undo chirani te aborani nduko nikindo angere kuna kupagani upanga niko undo chini nikita biahani kini bali agani kini kulu kini agon gupare wandu gupare ona jengo songbulu to gwapadulele gulenga on leadership aga saroni that's how mafura mukini tunabira kina kama abora wale madu yonga kama gana abana bawe na legbo na bodnu ko bero sipo panga ka kode ja borole iduwa borosa chikin chikta gasaro mukuru na ta ulinza gara ole bomko gani pani dunga gupa ana apeka ngara kondofu gara mo ta ke bi panga no le dudu chikoni mukunye kikoye no le chikono ne te mukuya yore angbalat mukuru na ta bero ko ngame yore dunga ndugu pogwa pa mafeli tini so tidunga tungogwa pa dulele tidu wuri nana ninga Emmanuel tidu bakare tambanya kaje kupangame mukuru so muzeleji and then kamuduna le bobero ma yeye kikafu ulina mu kasivola dunga hanetero kukura paparabana ja paraja munafura ngaba padule tidu bakare tambanya sipo panga kaduda barani na kebira so ana ma du na kini resiparo wenenga sipo pangame ane dungo panga gbogbo pa manjiro le bamgo de kana bero maburu poro kana ho ibira biaha na bakare tambanya sipo pangame muye mukie kibiyo no bedu ko sidu anakambre bo foro sipo pangame mu ongoji sidu na ulinarani gani banzangana tambanya sipo gu inanga gu bisiga mono manji hele kijigurutu baru ku verole tidu gare gbo dwaha katuno guni ngoguni nika duwa nika pele karobana koragba tidu jadunga munyenyo ni sanote mu asidika gushigunya ngoguni ka gushigini kupachiro nina bigini apongo gumama ngaha sipopo panga bana koragba oguyo kidwa duforo wena biata tidu bakale tambanya tini ani duna songo dachi dagbachirani kachibura do ngame mashia na peka gugbana fugora ja palule ani ngaza ndina brandu nuko gwenga gugbane pa ani do kan frach papa nga gugbane podunga gitulite uzakaran kutini gunga wene ani kishia hanga wene ha anga buruno boyd nuko na kama nga gugbane apate aburuno boyo dunduko na kama nga wene apate gani abena
ni bakiakia we na do bombo muna dogu muna ngogu muna me bombo nga kanguru ko bombo muna me hegu ni akia guni ni ke ka sori he ni akia guni ke ka wadana mvo watado na inanga nga von gwa ni akia guni ni kandu ka degire ke na ni akia. So I experience no bodun ko ni basasa. So kamu gbaringa kina gi module nga ngiringiri tiro sa ni karu kama nga pana bodun ko fa zandete ani do ka ani ko trana bodun ko kama nga pa no gwa tatamana duro korani ana wuri ki he sipo ko pangati sono sirani na ki sono shirani ki sono sigani aboro ki sono sigani ringa makale tambaya. Ya, taban masih taban phone no broni ko broni kan kedirani ani wanto nakapa chpa kwa pamba pani fai pahari agi apa kumbare masamaraza pando broni ko pabe senada kape pani na pando ko azande na bare no babo nara kata barani boseni kotola ngame ani se kubanjirani ndugu kangame Gani Banga was in Equatorial. Kinga, the most fertile state of South Sudan. In Japan, Mangadabacharani in Fukulilan, Anga Ani, Nikaja, the Bacharani in possible. Paido Borona plan, Paidin planning hangami, Anikireti, Ani Yanai, Paragati said Bacharani. Anika sobrani don kama bukan pada pacaran mengenai ini cidarani ini dia juga itu postu ini kerja kami rampor kami rampor singa very berada bercada ansu wabos anak macam fresh logo akan ada podacis bukan mau ada cakap podacis podacis kino apa yang bahasa nah podacis kino apa yang menganggap Parici ini tanah kedua perannya awal 2024 na lona wagani kile tanah kekulu. Ani seringo kamanga upana bahana podaci saya praktikal. Example dulu. Azande na ba wala buru udah bat ngadiwan. Anak rumah cerani cuma dua project urutanga gadi kinayo, murukinayo, bari kinayo. Utanga project dulu yang ada di Musabura Muda, project mana gratis. Mau gratis anu sama basic apa yang gratis zango project chama gratis. Tapi ada bacaan mana ada. Wana pana kafret papa gratis. Objective hong ana manganga gratis. Nego kama no praktik barana sedi kama ngah kama praktika. Supaya sedi mo problem bisa ada mana. Borong na kani goro bodi ko mingyere ana afrika te temperna probably papate ulika kan kaga choka bese na bodo dunga ko mangi kare na ga ko papa chin baru ko kara papa ni na kara papa chin na me ako man abai inada anaita kajio bon kara chin anaita onisa he chomba to ko bana panungo apa aku bakin do koroni intellectual kina ko vema didapat abai lagi mungkin now idea ini ada boroni atidunga onai dance sumuna sereda onai da abro sumuna sereda ego dole prani no boroni go prani na wabo admo wakoyo ana konde buko ya pana manga sereda gas ka da dunga kumena duka dubana pa ina pura yangu lakini hapo ono bupa kumena mainda kami mainda anton amanga bobo Actually, more than a bunch of side is Nikamanga, Panika apologize, I should move with it. On a being on a pramate, Nego family fighting with Ronino, while Porco, but I am not Porco managed. But the Lego do an for phone, another drawn on 425. Kazanga, Abu Friday Pahawa and Bakada. So, coba pakai kata coba. Itu upang agak baksoro. Warna pura hari pana. Kanya para pembaca, anak pembaca. Ono segundo. Kosong buku juga curang menengai.
e ya bono no bodu kore oni sungo kibaya spo vironi achitoroni kumatai entara kamai oni sungo kibaya na bana progo kona dunga honya igara azande ana boyawe oni sungo kibaya chipa atoro chitarani atoro kupe atombo au aborore imurago na bachono mane au abarani no sungo zaman ba na sogro ko bundi yo kin sogro pa skelen iki awre no boy bore oni sungo kibaya ko yo bobo yo na tron sengon oni go position non ro ba ne ase munani from honest di casa bene honest di casa bene proprio animambo prana bana no kanga zande anza kibangira ni nanza e ya pana mangari kani panga ta panga ni pari ni madachara ni azande anza kibangira ni ani bugo ta spete da bachara ni yes di kanja tipo pakai objective agani na gopana da kamu bahage ibofare ma peke upana fugo paichima ba apuruna nya uko odo borona kubana pa bodu nini gako bunga toni kuno kushinga inavuta mbaya kuko kuma kusa but rego dole plan ani mishituko fugo peke ko hore kiesedi aja sekira ni pana mangaya kiesedi kau bacrani na gina aja dan mungkin wazan so boleh general abe bangga congratulation Babu Bawani step di mana ani kapa boy napu boy napa report na ani kapa boy ya anda ke bidu mana ina report na please we need an example front onko mai na bare ni asa abarwa mone ya nyegat odunga prani wa example odunga prani go batera do manika chigo chinawe kini yangu ogondo pala oni gene gole gene ni opposition do mobile bwate bori sharo mudumba awapana maga for no bori sharo munda amai our relation for tamapa for anina proud na aga pai kade nuwe amai bori manje ngani ken wana tama kwa bori aga no bori na giparonga ko by 5 p.m. I'm sure ya mapara boys for power so aduma order na nada kapea corona Emmanuel Mobo pai ko uri namu na ba kuyo bora gana pari kwa manga kucho kwa tereko dule mo seri ko suma ni sawa ka wishi gorogoyo o wapandu mogono bulu 5-4 na nanga mchamba uri namu do sungo kimpo digoni pai ananda ke pana ro sama kasa paragrama yang kipana monijiba beroni o sun kifra kimo ngibote de reconciliation plan abo kibironi na pana do chimayes ngo ko ni dungo ko abura ana duro na pika program ya bangali deshi sun pana da kanda na mo manjere na kama oni pana distortion so Sino part in one. In a selection and program, another Kamanga next week. Program another Kamanga next week, Tony. Paiduana Matan Kagan and Indian and soon Kamanga, simply not partners selecting and if I'm our accounts of carbon of the better. To do that, we partners celebrate. Anikwa fine.
whether when you go any anything. From mana da fari paha lagi mana ye da go zan da ye anaka ka for so ku sokote kudu bachara ni go pokura ni nana ka sakin o ba ku da anaka ka for ya apeka padu le ni mani ye da bani na sokote kin da bachara ni bobere kanga mana panga na go ando sakin na go ku da na do for ya sokote kin da bachara ni go sokote ani ni nani ko pani di ko ni ko ki sai mo wo wanda ya fi shago wani pachini ni yuwa ne da ubaburu ko ya jana ro pai so anaka ka pranga tipo pai da kadre se ki ton su mu so ne na so da bachani ana se ka inu achilunga na ndo ke na chini ya ta dia ma ani ba ko bisko ko na okay anaka de ba ana do an se ka chini da ko come sapere cimando appena quando mi sono in caso si social media no borni con me non è lavoro so che perché non è bastante so facciamo proprio manca on Saturday e mi vengo vedere e toni in albo io quando con me dice so non cado una di number one guest e toni a home naja wakambili ogo nini oni pepe nani and masomo neri on Saturday really no bombata guest nika dapat di program na obronya anika chat from na wanike ino ni please oni yongo another take up for chipaka kati mare ko kilipunzu na manga yena muskote da dapat oni ko kana ni japare ni obronya kana da kamanga ana manga zanga relationship da bajani na moni wala relationship ron nani anak manga bina kandare ni kan mbak ana kecil nanti kamu kosong basically lagi nak jadi apa ini kita tahu memang dulu hanya sudah ini ada bacaan baca buka hanya kapal pada kamu jadi tamai froni untuk mereka berani dengan tamai froni dia apa no boleh dulu gukuramboro ke panga juvana pala andikishena kala fumboli mboli fuzalada minakape kala fumboli rogo byayo ni uli guruhe ogwade dwane oni paliangalane oni bingolane oni byonwai uli azande ngweki wamini tuna bi mina eranga ya kini ndukina kumbata mi ani bile ki abuna ana prani chipa bilika apa no maiye ki padi dulele bakinda imagina anyway bakunya samo gopamera ka tinga front no ni dundu kongame ana muzaka gani YouTube channel tinga as the live talk show in full bombiko ina kam kembe tinga LTS no che yengote but mukenga in full so pazande kinayo you go na ukura gani a show wagishole na another kandu gibele on live on air but sina ndungate so minika fixe baden and then gishole ne kando on YouTube orago ni kajironi orago kuraba watadu kuraba so gumoni na YouTube dede so kamu biheyo mo subscribe and then chipopo pangame anytime ana ina video so mo kadwa dunga Apple ka yeah so kan taka fixe go padu sport nduko gurego ana kan do live and then only ke begura bro ni ke bi arogo back screen rogo ge yanga back screen koroyo rogo YouTube so chirungo gwapa ana mbakada hane so bakale tamba ya fulani no ni dunduko sidu tingo gulu tinda pamina daka pe oni ndukan ka subscribe kutin tamba okay bakale tamba minanna jipami apele ni jipai du bakinda imagina mina yo gulu ngade dwan oni kwaliangalani muze goshinga ngoduro kisungu ku kitio kakwaliangalani ubiyo mwai ndoki uliazante
akumba yori gizegino ngba soshuri azandat kemi apenga pamwai adogde ni na kiko kimbakia okoro adogde na ya amitiga me amine dogo ogwa akumba na no pongo dan ya from me azande dimpos berante mobe Grenga kia pai show kino nga ganyo muse miato na yamine nani minike ye na azande ani pinyo mutirani ani rogo tirani dagba tirani kozugoshi tungaza oni mburuko nga paranga mi mataro gangbi mi American ogwade do American o de auseni mweno ngoza tunga de ushite bombiko sanga figure za tunga zero ono ulizane na usa sende kima wamukimeno ngo ulizane ni mausa Gorogo pai anika tatine chipa muchu wanga paranga kini mbu adevirani menapa pe bombiko ka Yesu sana ni mbo gi video le ni kanje je evidence ngami ama andi gishete na futamba hefu hayat kashif Helen Ndwauru Richard Jikpawa Wanji Isaac Gana Ulibakumanga David Fugoyo Dr. David Fugoyo Mama Catherine Katerina Dapioru Gana Ulibakumanga Ibingo Isaac The Black Kawaja Naya, it felt safer in a closed Facebook group. YouTube is open to the public and might not be as safe for discussions intended for Azande only. This is very good, and I come into consideration. Ogo afugodu wine limbianika share koyo. Mumoyena a very important point. Ayarikashu naya aka Masia mwengo go comment. Akawirani Bubuni shinabor. Yeah. Bara miniza minada ka pekola fumboli andi gijipa. Meda nga anche kangote. Munaino wene kumbaki na tokunio mukwelianga aninga pia paibesh na represent gudungu na kumbadu zandeya mungalenga kokurani ka bitire biavra do beroya bianarago muni yogo muna bianarago kenanjera ko popu zande mukima chimarago kima bimbarago ani bugule ko bokin do na jina he oguronna nga na ka basa sembo bokin do yali turon na katapuron dun ko mi mapejim para fumbali chedulele anika pehero go biayo Yesu mufunga zeleda kuvulu na jero Yesu mufunga zeleda kulitomburo Yesu mufunga zeleda fu Gubanga ezo Yesu mufunga zeleda kuvulu nzarone Yesu mufunga zeleda kuvulu yembiyo Yesu mufunga zeleda kuli ibate Yesu mufunga zeleda kuvulu meridi Azande anisana Yesu kufunga zeleda kuvulu kindo Azande ogwa paile jangbangba Kambaliye nazareda ogwa paile jangbangba Ka Yesu ye na nyamuso ogwa parakale chagago Kambaliye nazareda ogwa sokotele chagago Kambaliye namakwo ogwa paile chagago
ka Yesu ye na nyamuse azande yaroga chi yaroga mbali dunoni da hanke bitiran ni belewe abo anake no rupere ngo ganyamuse oguru nada katika ngo nami wani mbokari chironi message ina kai gudwa na masia masia mmokiso no Brimo Martin Saminaya share with us the number of the admins. In case someone has a special message to pass, it would be good through admins. Some of us have amazing ideas that could be innovative to this platform. Thanks watching from Morocco, Bape Martin. This is very important. Bakumba mumwebirani waiduani ne ogwa borolinje moka contact you directly mu contact you roje messenger kamale mangaya kamukiji gu inane kurogo LTS tinika kura mukibihe baiga Janet na dunaya melina da kadwa dulogo gu program ga nyamuse aiwa anaida on pekinare ngoni gurogoli Rahma Siama ana oranga berote oguroni ya wale anjiki sogani peka pai on kiese bioksa bangra gunga chi masia na Emmanuel Rogerojo kwa bonebra na Australia a kondom akwa tungman so yo ono biwai yanjera mina baki na bangare mina wersinga me inika ye na pazna ka songa bangri yo bera mena uliango kango gunyomaza ne duche igunjera ngwe bakal tamba en front pepium ya me onanyera ngakwa ngwe bale fugod tamba ngala zan onu bira menzele ji Ora kina kini message yani ngame upamake nga hapo roga jani kaza ni roga chiore una disagree go na upanga akubaro gade modern sa anuboki na mape nga hapo roga chiore so ne bora na pa tipo kuro bole minere ke no limon bomiko minere ka roga de bison bachi biama ida wala bole bison bachi yengudo yoko yowe ya zando oni umdole ya monada mizanga zanga 9 ya kiongo taboro da hanike bisran ni belewe bye okay bye